Wis, babon. Ah, babon. Mudahan tak banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wih. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di lokasi spot untuk menjala ikannya. Inilah di perkebunan sawit teman-teman. Tonton terus videonya teman-teman. Oke. Nih. Lừa chứ chị. Ini lupa aja, kena aja. Kena ambil je tu. Lengkap barang. Lengkap. Nanti kaduk-duk baru je kau beri. Hanya kan. Dia pegang. Dia kedai pun dah mengke juga. Dia pegang hajak tapi dia nyan dah. Alhamdulillah ha. Dia nak ada wali kau kendai. Giờ này thố cá nó phủ chị em. Nó thố cá nè. Tụi tay mà nó trôi tận bộ. Alhamdulillah.
Ana chị. Mana? Dòng. Hả? Dòng thà bì chị. Ana mới chụp kệ ha. Sniper chị. Oh, lumayan. Lên đấy, tùng. Lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Cái bớt đi. Anh lấy lumpak. Dua haji. Bus. Mantap. Pak. Ini di nhà nó. Bạn thấy nó bạn ra cái lên chứ. Nhà nè. Pai. Oh, nhà.
Ayo chứ. Hijau itu. Cũng nàn lèo bà uống à. Sungai. Không nhỉ? Không nhỉ? Dia kau. Cả biết là cả tổ hoa. Mà tiếp tục được chó chim nhân giờ. Tổ. Cái gì hậu thả này. Để tiếp tục tu. Để cái này cả. Gak thả tung nhân đi cái đó. Lấy lì nữa. Alhamdulillah teman-teman, udah banyak ini. Syukur walaupun agak kecil-kecil. Biasanya kata Cik Yan di sini banyak babonnya, tapi mungkin hari ini kita masih kurang beruntung. Babon teman-teman. Babon. Oh. Zong. Us. Lumayan. Babon. Babon. Mudahan banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis. Wis. Lumayan. Atai tempe di no le, mentang aja cik. Lumayan. Ikan-ikan kan bingung kenapa air ngalir ke situ. Ya. Dia pikir kabur kemana ini? Bớt thì bớt khác chị. Này. Này.